उखान टाटो दनी कर्पुन ट्या अफु ठया मालकी सिका र्या वो चाहिँ जी था बालक सेनगा छाडा चाहिँ था बाबी 45 दिन सुइका हुनु दिन जिन कर्पुन ट्या हुआ ठसुइया ठाकुइया जोर वइया हि डाउ ओहो थम चाड परे जीवले थट गुली ठाकुइ र्या जी बालक सेनगा बाबी 45 दिन खो कावन्न काया वया बेटा छटा चाहिँ मस्याजी छटा चाहिँ हिन अप बोल अनि साना स्याजीको बेटा अनि ज्यान निको न न्यान बेटा नक्तकन मलाई अप स्याक चाहने र्या तर ता चाहिँ निको नकल कि सुइयो भाषा लगे जुइमुखो ढ्या न्यौ जी त्यही पनि ज्यान नकेन बेटा बिचरा गुल्ली खोडो गुल्ली थाकुल्जी बेटा है टुट्टिए ब्याम अटएको साङ्की मिस्न टुट्टिए लान मफौ खाङा ओहो मुटु यहाँ छिया छिया जुलुका जिउजपट्टि निची चाहिँ जोर प्याम मौ बेटा मौडा चाने चाहिँ यसो छिया सुया पुगाले याक्नाक्नस नापे यहाँ 101 पोइन्ट जोर दबा लाना याक्नाक्न अच्च भाषा नका हिँडे नकुण्डो छ ता चाहिँ जिटा 4-5 घन्टा नकि ढ्याट अलि चाहिँ जोर मौन हान सुइयो असर मजी अपभाषा नकल कि ढ्या जिम्म नक्सी छौँ तर चाने कहाँ जोरो सोइ चाहिँ जी अझ याक्न भाषा नका अनि कने सुन्दा सेबले चाहिँ वो मेगो सुइ बिटा चाहिँ गाटो परे जाजनगा अनि त्यहाँ आइसा सेके याङा अनि थन बेटा ठाकु लगा सुइता छनु सुइता निनु सोनु टक ठाकु यहाँ तर जी बाबी चाहिँ निनु ठाकु लगा निची चाहिँ जोर म तर एकदम स्याड द हो ठाकुल जी एकदमै बेटा निची चाहिँ जोर म हो थे यहाँ छु न अनि अझ चाने जोर लगा थन चानेस कने भाषा नका अझ भाषा न बच्ची फुरुरी एट्नीगा जसो तसो बनी छेगा अहिले कनेक्नु पुरै छ ख्वा चकान अहिले उयो ख्वा चकाउ खाङा जिउ न पुरै चानन जुल जिउ मम्मी यो छ्या मा अजिजेन सिक्के ठाकु खनेका सिक्के